simplify 1 over 3 minus the square root of x. Sa case pong ini, igo kita ning binomial. Kang nag-discuss kita ning the difference of two squares, ang product of the sum in difference of two terms equivalent sa difference of two squares. Igwa na kita kaning a minus b. Ang eta is 3 minus ang beta is the square root of x. Kaya po ang taning sarap pang form na the quantity a plus b. So, kinupyata siya no, mailing po nindig sa denominator na kung igdid 3 minus square root of x, duman sa value is 3 plus square root of x. Nganing, magina siyang product of the sum in difference of two numbers. Kung anong yan po igdid sa denominator, iyo man duman sa taas. Ang apod po kayo ni is, we are rationalizing the denominator. Pag pig-multiply ta ang numerators and pig-multiply ta ang denominators, ini po ang maluwas. Any number multiplied by 1 is the number, so kinupyata lang si 3 plus square root of x, and i-multiply ta po ining denominators. Ang simplified form niya is difference of two squares. So, i-square ta po ining sa baba, magi siyang 9. I-square ta ining the square root of x, then kopyaon itong sa taas. Iyon na po yan ang satuyang simplified form